kubor nakaslem jong unongsan hima. Da kajing bitar shla halor kajing dawa klem nong rim jong Dr. Mizanur Rahman Kazi UMLA jong ka Seng Trinamool Congress Party na Rajabala constituency kidkhot jong ka Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy kila thang ya ka dorteng shop jong uni UMLA ha kajing yalang ka balalong ha Cleariat East Jaintia Hills ha kasngi balang jong ka tayo Dr. Mizanur Rahman Kazi UMLA na Rajabala ula penmi hakilat pathai kubor ya ka jingdawa jong u badai banbu na mangker panghadu san 4% yaki on reserve ha Meghalaya State Reservation Policy ka Seng Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy ka pakintum ya ka Jaintia Students Movement, Jaintia Students Union, East Jaintia National Council ka senjuk wahe snong ri Jaintia but senjuk wahe snong joai kalapteng ya ka jingsong kelan mengor ka balalong ha Cleariat ha kasmi balang jong katayo Beliau ibarat jur ya sini. Dia tadi gila. Yang bagi nak pergi Pokoro, yang kita kecupan bahak yang ya kan ini tribal somehow persen. Yang kita beli yang kami ikut dan kita yang dalam jauh ijasi. Jur nak tang gila ya kan ini. Yang jur yang Tahu kubli jibun yang kita yang ke agensi kepada tang yang kedua yang utu MLA nampak garo. Kini kecintang. Ya kini kedua yang uni UMLA nampak garo. Manggo kedak kecin wa ikam ke JCCRP. Maham juri ya kam kini ki MLA ki percang. Te pejak lani te letak. Ya kini kecin iki. Dewa percangi wan raya kita ki jing dewa ki wa lepau jat lepau rukom do ne benta wa u penjajai lani pen kurmal jengmut. Ya ikam